yo ke no longero ribo yo kolo ni ngole Sidai FM ngolo ni kijana ke ene Jumatatu apa liare elari longalo suniare wori gramare suboleng enen teipa asile gaje serian karo kola na pa bayru ngolo ngi Jumamosi na serian kaina ro ribo yo ni kiro ribo seni nyeye o manya ke go no mota na yo lon Sidai yo lon ola ni ngole Sidai FM do moni woni waro lu soite ana bi rashe sar monen teipa nay do mon ton kay pokirare kat tukul de sarangere borleng enki ngana wala ni ngon le Sidai FM nay sile gaje seriana leng ay do mon to karo no kay pokirare radio ki karibu ay amari na bona bo o mi rashe saren kawri na sile siajo ndo bayen ko ngino ki jene Jumatatu teru de seren kadam bayama yanata ere sata on do ere sere silinkay gorro cholo montende bondoro bolo montende ngere sene Sidai FM ere sara sini ki jene nan bo yola ni ngole Sidai FM don kay pokirare agere rumana joki karibu nabo o nabo Maria Mari o mi rasho sare enkawari Agado golole ni ngole Sidai FM ron tungan na jaro nyala di singoli ojo maglan ngole tori yani na keji Gideon Saroni were le singoli ojo yesen jawno ron Ameri Sinigi nara nyala ni ngole Sidai FM na ka sile ka jingara to kolo rabran kolo ngino Jumatatu yani Monday ono sholo na disi mango fas na sisi kama Senegal yani tumeamka na mudzi yote na pigo yote na nguvu yote wala ni ngoni AFCON Africa Cup of Nation eweta Senegal leko wale watu tungana laijo lokanchel tungana laijo no anchella longana aje sino na wila laiseri laijo lo Milton le Salaon tenebo no anatito take away yani wate wameanguka chini na ipame Felista chini ekata gololo ni ngoni yese jeno do kajenti baino gailo le jagma bara marshabi buro da gona sane taifa ola ni ngoni le Sidai FM masa sidan kaina show yo kan chana rasa ka tukul ola ni ngoni na kumok na rasa den kolongi do rara kwa pigo tena karibu ola ni ngoni nare na do age do mi de ko na diala ni ngoni Sidai FM tenebo ona ipame Felista mwambie wakae waendelee wakae pale wakunye chai wakule uji pole si kukula uji kukunywa uji wamekutana leo na wamemisiana I kwa jenga kala lotu sai kile niliwaona kwa bali nende ndake kwa jenga ke asere kana de baya ke de bonore bedo bonu na sawa kitoko na wala ni woni kibeda yogo ye ko wagara rasaro la ni wala Sidai FM Egesewagine le singole Sidai yole ngoranya na Nyemeri Sinigi tenebo wala ni ngoni negra jungude ko do Sidai yole na ikununo Yesu ende unono Yesu ende unono Yesu ende unono Yesu ni ende unono Nije buwari asarke lo sadala salaba Nigende sibara nyangwe ngara yangai Peyo lo enyarara na una jogi nyaro Mera la dige nyarara nga yege beru Mera rarge kuna megre kibege Yendoro ni nyina Sidai
Meranda ya na ibo se dio ngala. Ende unono. Ayo pero lo sala ya me kira yu. Amira por motumbara sa. Ni mire uluwani na jorore yanda bal. Tado ya ngore lo sa wargenga. Ai waron bisa yu na bosiwo. Neneri bola mone jage ninya. Lo sala meri dusi age mejuyo. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Eganda lo dumani mayana nejanyo. Anya neginjona bajia unye. Mere na ishoge ono lo manadi. Yonga mundo girisi dan rangai gangai. Na bejo giyo gorore yanranyo. Ore de ginyire ne bonari masa. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Yesu, ende unono. Jage madaraba nakusa meraba yu. Engara yanga yeso na dada salaba. Ala shola mo godangara giye ni medol. Yangara gna no ye be silisilo. E bugori asarkele madagara yanga yi. Bege ndugo gamra yala mogoni. Yesu, ende unono. 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 Sidai FM ewangan ngejuk. Italangare yeta Inongot Isupuki Urgeli Naiposha Egenda baiki ye Lomontol direlino Wori Tenaro County Indi manoro yote ipna bo union point mie Onaudo Wori Tela Ikipia County Nando Moninaudo Onaudo on pointile Wori Te Marsabit County Nando Moninaudo Waisiet on point yungwan. Wori Te Baringo County Ibnabo Oare on point yungwan. Indim siya noro yote ngoito ye online emo www.sidaifm.co.ke Sidai FM na Aingwa kanisa amude namaya Yangail dunganan iraba yang duat Naril taoja Ulo shalai mimpangake Aingwa ka kalau masuk kola lagi di dari sana demiado Leba. Aki jama Oh, kadang karena iya. Oh, ano do are lagu. Ada kayak lagi le. Amaninya jamin ini. Nini. Ya dolta enta. Ya. Nah ya siasa ni jarebo. Ngana na doyo. Ah, aja. Aja. Nah, Mami.
Ipikito yie duo aikonji. Nyara ma. Oi. Nanda mana? Iya lah cara dulu mana ini? Ya, yo semua cara ben nembani kela nyaka tara na. Mana aja semua. Man Ayo ya kira na we berapa di biro ya? joko. Cici. Ena. Ne banci. Emiro Mido nya. ya na mido ini kau tu apa? Enkijap. Eh, Emili mo duo aka naji niasita. Nyodu. nyo di sini ini. Amma di na intashisha na dikata intashisha abori tene wueji tenkalo olduka otii ende. Tenda kiti pana jadi kadua adolita. Kiasira. Nkira aitashe. Oira Ai dua. ta pa kan ta bwe ni nda. Aha, ye nkira aitashe duo esidai enoshi duo enkanyit. Alai nini wodi barabara tena amuna no yolo. Can you share even the video? Ukichasa. Oh iya. Eh. Yingira wa ta shi. Judu nya kiro nai. Wrong witnesses. Iye de. Amari be. Ejina elado jongo shora nyiro sikolio ai akijameni ni Mungu anaona. Kiasira. Karibuni sana. Aibami. Eu. Sawa. Dominic. Oh, Sawa. sorry. Ndibe ngidong. Eh. Iko ade. Number 1 ndibe ngidong. Lazima. Kabisa. Ama ngai di rosho wanga. Iye. Nabo. De jare njotai. Baya sana. Misil Wah. mau gitu. Ya bini ngajiro. Oye mbaya sana. Kere jogia nyona dubugole nyebu. Nagati. Oh, baya sana. Agado olohi soit. Ai. Na ganyo himani jailo. Darana lain. Dia jodo rondo. Nyodo ndo rondo. Emi le gabi yu ngiro kiare. Napo. Iya. Ene uni akanya ye ene ngwadi ayo. Kara dita na tayari yare. Oh, lewe ni welonge. Ide bada ro de ne uni ni ngwana yu. Oh. Ama. Irolen tali ba Solomon. Kwani judo ga yarolin Ayo lo sana na jaga ran tali ba ya Abraham age. Eh. Na gura yala ngaja Solomon. Ai. Kwani ama Solomon na ko yarale baba ninye. Our forefathers Abraham. Aya nelotu Lo papa ilang ana lo huya lang Abraham. Kaya lo kali raja Solomon tala kali. pa ai na inyuta ai yenda nye Solomon. Nana dagre ngasi amore Solomon ne ra lo bla bulle unitum. Pakaje tu. Yamba age sininye Solomon. Ngito ore ngito kina dukuya. Eh. Kejuna ke ka solnati. Kanyo alang ni kasa. Teneme yo. Alang ni kasa kuna ko didik nila jogi. Teneme yo la ikaza na kala utagini kuni. Domi. Pega solna. Mekin debdi yo basi. Dio. Bas. Wale tanda ini ya sasa. Tunga yembe wa ornati kama arnati kara dir nati kasi. Tia ini kasi ko lola dina. Kiti amudol ke. Goriong. Ore lajo. Kera lo diangkungu. Dan solne. Dodi ama jongo nungu. Kasibu. Ngkungu di shida. Wobe. Mo gra de mahambo. Ya ya geras. Me para ye me ra media. Me para ye me ra media me machine. Lo hila ore belo. Kera di shida me ba. Alam ko ngai. Yo lajo. Stamina ngu. Yo lajo nyama jilo stamina. Kera ina pula. Iya. Ori. Sasa bokito sezen sasa kama wale bemezi sawa ngu iyo la joko la kula masos na tingu besite sedite ne weji aifanye kazi Keji de men keji nyo endanko kera endanko iyo la jo egira le mo meti aga kaya lo kai ngaba kera de ya ba ni yo ya dire shanga ju bituna nan kai pinga doi aga mayola nga jengu bese yelo jengu bese ore miti magaza yu ore miti kaji ne bonne gaso shi cool down niambie hapo yote Ore ile himarango. ya shumaga igeti yangu bese meneja tarna sere yangu bese what is that masol kama ikasi what is that kama yo masol ikasi what is that kwisha
Kuisha nini? Ya bado fanya practice. Kama ikasi? Hapo ndio shida yako iko. Siku ile uliona. Wewe. Are siku ile si uliona. Na baton jage ba ilo tu agilar mare da lol tungana ko jang kaye itu tumo. Siku gani? Baba hiyo ni kutuchomea, anataka kuchoma. Siku gani aliona? Ugwa. So while I was away, Lakini hata wewe Domi ukiangalia mtu kama huyu hii sambuli. Mimi si sabuni. Hii sambuli. Mimi wacha kuniita sabuni. Unaona venye imekutachi hivyo? Nimeshika Domi mpaka nimefunga macho. Unaniharibia familia. Kwani kama ndio hila nakaje? So while I was away, Domi, wacha nikwambie. While I was away, Emeza watedia hapa ngiraji January. Emisho modia hapa. Aligi. Diana into nyake tadi de gwanta na dina rodua. Emito na nya ase dolita inta. Enjon gwanta as nto ngule utokiting. Tidialo. Sawa. Kage ore ero kinta irmasai. Ora leba. Iye. Ero kinta irmasai. Ni bonga sona ngoro sondana. Bado ngasaida gwangwa unogolo udo. Wala ni meza irmasai bokuno biro yona kaunti ya Narok Samburu Laikipia Mbaringo. Wala bokuno biro yoro shole la tile Tanzania. Kijero karibu sana. Kino kiria mari paka sare nke wariye kaje na Dominic Lekipelian. Tenibo Felistas na ifame Kuringo. Yes. Ora mapato pati kwa lamandre kresena mani wadena ngerero mari yeton kai pagera jo karibu sana. Rudi Jordan wisimaka. Anyway, keja ngolo ngino kai jeda de nyamya la kebi bayoro doi enda ye pokin nara kona ba ku modo ya. Mama bangere gili mara nai. Iya deh. Ede bado iligana ni. Oh, isida yule ngolo ngai kinjanga iya mashe. Atuja kumiss. Hiyo tu ndio shida. Sija disida. Taja sija kumiss. Gara gidi Amade ndani wala nini ngoni. Walikuwa nalia, "Oi iko wapi?" "Oi iko wapi?" Ndio. Wani sasa. Nai ndio ndodua. Umekuwa iko wapi? Areje nai ndodua. Then bo ni nyama Yesu ndo dipo live. Ndio bigi sudo. Tampola sar barabara. No bigi sudo. By the way, como bana rasate. Ina ndo siasa, nero gwaja sini nyole. Ya dogiti sai harakati nara. Radi do, kutia hapa itinake my friend. Yes. Ngora. Radi do kutia hapa itinake. Historia yote inadai. Tadingo. Yes. Egwerera dia dwa gishu mekora berake. Ngakuna. By the way, rangasa gidi aje shomo aingoru olorika le MCA. By the Roningo. Kamera la mira le rumlono. Neji. Ana sala je ngoro. Emiru ninyo le muziki. Ayo. Akia Mungu na jengini tia kitu shukunye. Meru ndo alinyo le muziki jiji. Na kwa arudi tu. Adelo. Hamara ngasa taja pira dale ngoro. Ndo ya wala mari. Kayo bangare ngora na ngoro yorika. Oh, neeku na kibung'ata iyiolo ajo keeta iltung'anak oisepel ake itashe ninche peibung'i. Neeku na kiti kisapa apa nikiwakilo ajo itashe pekimbung'i. Ore pimiata nduat ninkarrosha enkutuk. Yes, nkarra. Neeku na ipame nikingira areu. Neeku tenkisapa na ina dumo. Funga mdomo. Kejo da. Keetai iloogira aapimie enkisepel laa kegira project ninche. Ormoru obanji naa enkisapa natii maitasheyie. Dondoyie. Alo menado yiele iyawua life. Aya pana. Aya. Dondoyie. Na ipame. Amen nkirorot inono. Leo wala kailawa. Bondade lawa. Gara. Kera wiki msima. Iya dai. Ai. Na karda wog saada. Nikincho ropiyiani aja. Karda wog saada. Nikinchori doi inyo pekimbung'i. Tejo saare. Jini kinchori no. Irorieki. Lazima walimu. Shaidejo. Si lazima pilimu. Ajo na yo kala wase no asiborio. Naipame. Kero ni jita. Ananyo. Kero ni jita. Kero ni ngedere. Account ya family nanyo. Nindo kajenga katwa. Nebo robiani almasa ngira namba yabu ya bijuja account ya family. Na egwa yino masa. Ejo ngorogno.
Ayo nilo ngala banga. Ye inyesa na lai sabon nelo be. Oi angkai. Iningi Oi angkai. Lene ga. Ayo lera balado yi vendo ngore aldari. Ya migi ure ni yenda hwele ngame ya boge. Handin jondo dua kawana baron. Uye de jodu. Ende jo namanya. Oi. Bela mari. Kala ni kai graseri. Iku yere jara ne biyo. Bela mari yola ni ngoni. FM ewangan ngejuk. Iyaw nitum enday sere siday amata altungana lo yulajo kama di nyana ishoyang da badai kanyogi gira itany kanyogi gira inekunyi kebe mituno to be ko sinin chulo sho meta ba yoguto ane gira itu jungul tungana meta ba yoguto me hasa ito nyento ber orkerito sha ore ma sai kinya modoli ore sinya mali azo sabo ko linga nguluponi yeto jungu giyo nguluponi yeto jungu giyo nguluponi yeto kunda na ga jungu yo paka tonto kutini kiasa yeto kunda jungu yo to rekodi oringa yako nyeta chitu amadil ma sai dari ko oti kedolta na bai na dolta na nikias na gira endelea yangu ndo tara yo kia to benafisi wala riko amgia tara riko ni jeka ngoro lorika kaki mmeta ngara kelo sho kegira ngoro lorika pe yere ti ko onta na pe to makini ni rikore nedo laga ajo kara sapo kaki me yo la jinyo bete gel dolosho niyaw enkibelekenyata tulosho lino kaji nanu Sofia Likuchirit na Commissioner Arate Ethics and Anti-Corruption Commission na nanu Vice Chair ya Commission tini yeuni gelu lorere oretintai ni minchirchirade ngayo longajo itabaki yo bisa ina ishuru serikali ana maendeleo poki nikiyo na kuntai nake begela umuni amo na dal tawale serikali wata ngufu kura nchini ata ngufu ni gelu tawale liyo kutoka kitok paka abori ntai no gelu tawale liyo ni gelu sil tawale onyor lorere tawale onyor maendeleo ol tawale siato go itabaki lo shopoki ndokiti natai tondo anaisha neretulo shop haboloki anake ereshata enkigwanana longa poki yolonge Jumatatu omerabaiki enkolong yalami nabo entepa omitasho songwan enkewari mam iboitare Hannington olekoikai Sidai FM inabo 1.5 ewangan ngejuk Sidai FM ewangan ngejuk. Erona ke kingere silike yilo single ya jagalo der sawani mi adamu kidala je sumo yo gare sora gare golo la ni ngoni la Sidai FM Nike jo yelo single la ni ngoni la yene jawara mo sumo yo gare sumo yo gare sara na leng kera gilo ko mo ko lengo ngire sheni yes wala ni ngoni la yo der sara ni mi ado nike jo yelo single mi ado sompa ko dai kai le musho Olo shalai mimpangake yo aingwa kanisa Patola mimpangake aingwa kanisa amore nevaran angkai tu Manane labayan duat nabore tauja Naimami aku mempangake Naimami Teu La mungkin gitu kan kanara dua nih jadi ayana doi ayana Yes ndi mi yelo tiaji Ngiro dia farao aku aganta de la golo dongowi na ni jade By the wala way iru de ora yer molle ngire sere ga sanagol Nela dia kan aja apa yo mpaka asubuhi iru da longore Itu dulu ya Oh iya ka senegoli wagina la iro lasa iye Iji kaja iru doi Ama ngire sere ga Naimami Iya. Jadi apa bayang kalang ati akoba ataninya na ke wala ni ngoni witness Eh mashina jor masai shageni Eh kagira ba omon oleng meu neta kore Egypt nikiwonu ara tenebo are ne Senegal ni ruwa ko na oro shida ino kegira dorop memory Ayo reji memory Kara di memory ya simu ore memory no 1 GB na tengo amu ati akajo bali na jogi Ada je weni no yangu iko sawa muka Kama kama kwani ama doshi full ama na ndege yo full pato ama die full Kia bado yo mimi ndoki da ko tongane lage bishara repo butoki amu kwanza dua begenyo eja kaipinga pata latoki ore biki bono asibu asibata nikituma jonga ina ta mongo iye ke mayo la ne morwa ona giranye
Ora ni ko di bilang mari ke kasa ko jabu verso le mari mi so yog no rogo lo mala sar mo bente ba. Yo punya dari sana nemi ando. Bro. Nara dogi. Yediya barmare lolo shule yuda barmare sita yaba na sere mankai manya pela mare ngane dadele degeja pela bayan yankarna elmel ni jandramo na nyanya yankarna na homi na maya nankai ni tene shongara wore rengi dikata ne orore ganisa ne dule wiyako Jankar nene mo, ngabro ono nale, emesere miankai. Shalai mimbangage, aigwa aganisa, amudena paran, yankai lugana, neda bayandua, amudena uja. Shalai mimbangage, aigwa aganisa, amudena paran, yankai lugana, neda bayandua, amudena uja. Urebe yabaya nite kobe mo neye elmele warbaya lana omi wen kaina rusuya ngasi yelo ngana nanu kari kiyo dine goma kalon kaya bana itamyo negilu nore ninja amajo kesu kenya ba lo mari ganisa shala mbangage aigwa ganisa amode na baran ngai lungana Naomi, you might no hala valembishu. Iguana niñene yoga, you can cover you that. Nanga papa na sere, melokana gangai. Ore de nakata, nidero, nelodo, neighbor in the nebo, the lord Nairoshi. Ore ya baya, in tempo na lapa. Neja mai lashito, sintai pe yegibana. Amumera na bona, hado modwelene. Yamutu arbani nene jogi serena, jogi sere yo like maya nankai, jogi rusini mama shigonano, tabala ni siade amama shigonano. Shalai mbangage, aigwa ganisa, amode na paran, nankai lungana, neda bayandua, amode na uja. Shalai mbangage, aigwa ganisa. Deria marirusi tene bonaomi, lebenko yuda na sere menkai, urebe ya bayani tenko yuda. Satalo yang kangen Bethlehem, urebe ya talo, tomo nagedo tunde joka mayana, hanya nyuke naomi, nabasi yangai, sitai na mayana, edu shuku nyegenya, alo tuganisa, urebe ya ninyeji, yang karna naomi, nejo maikoti, hanya karna naomi, yembo jegi mara. Fina ranyo, amu naiba mababore na lutarongoro. Shalai mbangage, aigwa ganisa, amu de na baran, yangai lungana.
kene omoni rungana lengai neishankanyitenya ngesesananare sidaide neugeyo rungana lengai tene polariko nenyeti yadanago amuworo lushoro ono lemekurengayenye naga orenkari dorkimoji nulenye Aimaganisa amore nabaran Yangai dongana leda bayantua Amore lauja oloshala nembangane Aimaganisa amore nabaran Yangai dongana leda bayantua Amore lauja Sidai FM ewangan ngejuk. Emmanuel Twala representing Walalui area kon na jogel Masai Muj mining ngo Sidai FM amwe wangan ngejuk. Olesenja William aniningito Sidai FM 103.4 ewangan ngejuk. Robin Mutai Tolalui aniningito Sidai FM olosholai omani ngo Sidai. Solomon Twala aka Asanwenga Tolobirik Lolalui aniningito Sidai FM 103.4 ajogel Masai pookin mining ngo Sidai FM. Salas Misiyeki Tolopirik Tolalui maningo Sidai FM 103.4 maningo tongolongi pok. Shadi Misiyeki aka Hitman Tolalui Olopirik ajogel Masai maningo 103.4 Sidai FM. Berumi dango orege beroli ginanjuge akai berumi dango orege beroli ginanjuge ya baila shodari shalangor mangadi misule yo dangalo larabal oiro wajana lengor purgel Arotua, amarela yo ajora lai. Ilo yai dimeyo, belani shoro reset. Juriela ne moroni, morelo la resuli. Negela resera, bogela naibit. Nege miri soy, ero barra. Bona bote Sidai FM. Jolomon lesa tomonobo enteiba te Sidai FM jere shane ngamultu ngana bogi no sintano ibori ge moyene corona to ngawlele itukuja gna o enkitukuja nena o lotilo la igwena nile mulwe yo lotiano motionyo ki to orkarian ma ko leselelo iri labo il bara ko lina luboto lo shijo nanjere ge Sidai le loge ko ibori ge na moyene corona be ibori enkita suru ina moyene corona to lo sho Ore nage etune jambane jolo moni bona bote jo nalo mona jo I balunye or bungile mu ko be yena rok no lage chelo kale gavana den kare na rok mu itale lo legen tanjere meta yol dungani ba den kare na rok ne meta no dungani durigi de kaunje na roga ore na egrero itato lo sen le kaunje na rok ni balio legen tanjere gata na or bungile mu ko be yena rok to la in kumok ne meta yol dungani itanyama lagi katukula robona yo legente jo nage tina na rok shugeti na rok na bon kaunti ni karsi kage megira lo benya dubore malia na kaunti bona bote Sidai FM lokotini akaunti na roka ibalia na yankolong na motor kesi o ibirarenti memma ontarigini na bo la balio kunyo la longa lusunyero tikita mare no zena dol jaji orokuni ya Mohamed Kulo John Mutungyo George Ongondo nejo nage bwe gwenare namba lenguluponi ya title deeds na alimunia joge noto na bolto ngana tengo choni mishari na timemwao bona bote Sidai FM
Igiloro losho le mao manyang korongkoro losho le Tanzania jo kinyala tungana ka oidurakita ina murua ormanyara ejo le lopara ko kiranyamala kinera matarongwe sio seroti na murua korongkoro ore nate ntumuna ibungale lo masaiti na murua nitadediye na jo etunai kare nyamala nkajema o manyina murua korongkoro ngwesio sero ejo na kira manyisho de katukula one na ngwesi tola linkumbuka bona bote Sidai FM Engi duo te no longo sese no la nyani kitoklo lo shalema Daniel Saningo lepakuo. Eto nuka yuki na duo lepakuo renga ngenye te meto polo sorge juada. Eta lagi napa deta o lepakuo nga maembare resibitali nabo e kaunjurge juada. Edamuni na leng oloranya ni o lepakuo tola aranyi lenya naka lenkai ete nibona oloranyi o ibrare era matare ya tuangishum. bona bote Sidai FM Lo monor gulie kumok tanga mundurubo lo monsa to monare onkorokyo lo monsa na bo aji Benson le wabari eke ngorokyo lo mon. bona bote Sidai FM Glory to Jesus. Venangenago, Karago, Laloro, Adenjumore, Teyebe, Evabanai, Epologi Shomi, Teduguya, Malaika, Emaido Yadamo, Nenago, Darasi. Enangenago, Karago, La Loromi, Hallelujah, Adenjumore, Tegebe, Evana, Ebolori Shomi, Teduya, Malaika, Emaido Yadamo, Enago, Darasi, Enangenago, Karago, La Loromi, Hallelujah, Adenjumore, Tegebe, Ebabala, Ebolo Ishomi, Teduya, Malaika, Emaido Yadamo, Nenago, Darasi, Oloriani Yolo, Medilita Shore, Joye, Medi, Teyana Idin. Arijinga shumala alairoriani kanya aron teneboye nemaizo yadamu nenago indaras alairoriani yolo merile gaishore laijoye teya gaiti arijinga shumala alairoriani kanya Pardon, Teneboye, Hallelujah, Amaido Yadamu, Nenago, Dalasi, Nenago, La Loromi, Adenjumore, Tegebe, Ebabala, Ebolo Ishomi, Teduya, Malaika, Amaido Yadamu, Nenago, Dalasi, Hallelujah. Olairoriani suba, Iwanye, Olairua. Onzemal enyana beyekia kusinyala ililono baba walimera inchemal rogi no olairoriani suba iwanye olairua hallelujah onzemal enyana beyekia kusinyala ililono baba walimera inchemal hallelujah walimera inchemal rogi no menang yenago la loromi hallelujah adenjumore
Egebe, ebabala, ebolo ishomi, eduguya, malaika, emaidoga damu, nenago, indarasi. Yologi anyira, nane jageti, aja jewoki, nade dedene, omero yaniganyo, ore nagashal, emaido gadamu, nenago bindarasi, nenago, nago, laloromi, adenjumore, egebe, ebabala, ebolo ishomi, tedukuya, malaika, emaido gadamu, nenago, indarasi, nenago, haragala loroni, tanabaya geberi emaido gadamu, nenago, indarasi. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh God, glory to Jesus. Amazing Sounds Production. Sidai FM Ewangan Ngeju. Kwa majina ninaitwa Kimunto Ndego, ninakaa Usinoni, ninapenda kusikia Sidai FM. Jina wangu kwa enale matangori natii Usinoni ainining'ito Sidai FM ajo Usinoni pooki mainining'o Sidai FM Ewangan Ngeju. Kaji Kordo olole kai temurua Usinoni anyor ainining'o Sidai FM najo kintai pookin mainining'o Sidai FM. Aji Kinang'are enole Sakaja amanya emurua Usinoni ainining'ito Sidai FM. Madio Kiriongi amanya emurua Usinoni nainining'ito Sidai FM. Nonkipa Torare amanya emurua Usinoni aranole Mumoi ainining'ito Sidai FM atii emurua Usinoni. Kaji Steven Kitung'at olole Mumula ena murua Usinoni kajoki iltung'anak pookin mainining'o Sidai FM amu etaretoto tiatua olosho lang'. Sidai FM Ewangan Ngeju.
Ekianget na rovil te Sidai FM. Ekianget na rovil te Sidai FM. Miri yalna yeyo na manel guru ni ngeto ta Sidai FM. Kajina nusa mwadangala nara elbariya kanisa shashilida eke shamta ino Sidai FM tankara ke ina quality nata tado na do garal tongana we limisha tongana tonguton na mata bagin gure tishodo tongana wa jore ya wasi wara bagere ile nkai ne kon tongana na ke gorta dal tongana nga bagya ta impash sopat metin ngolo ya baglan kai data lakini go jinga na data wo Sidai FM actual tongana ne tengen tongana Kaji dana no Mary Gitonga namanya Kisima na kashamsha nini ngoleng Sidai FM amkore Sidai FM na kiningerere ilangai na kama yen yo oleng na golo ka blank mani ngota Sidai FM kila mbari amkia mayani show Sidai FM ewangan ngejuk. You're listening to Sidai FM. Check your systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Selele mama. You're listening to Sidai FM. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk.
Olo sewe sungure show. Esuge mbogini diua na ingera na. Enda mwadoro lilangi angele mero lo seko. Pade ninye bululu abaige nje unodo. Endura yela mogin. Olo sewe sungure show. Esuge mbogini diua na ingera na. Enda mwadoro lilangi angele mero lo seko. Pade ninye bululu abaige nje unodo. Vai enta ngorore lankai le mero lo sek. Tendo pare ninyi bololo. Ba ke uno. Toni ngora? Ke jasi lo message. Kale. Abali ni madila ya singolio sida yule ngoranya Agnes Soinkan o singolio umelo kabisa. Tabagi yole kanyora tikita moile da saa tomonobo ente balagini wala chat wala sheranki yanga na ropil kaji nano Dominic wala kipelian. Tenebo Felicitas na ipame. Kitu shukunye. Na ipana shomo yoga reshada kabisa. Niki isiye niki nkilikwana yola jike loiro yolo pirodo kwa ya. Toni ngora sheta to umurwan kumoko lenge sheta to umurwan apasha. Tiatwa olosholan pokin. Niki tangaya na shamuro ningodo yonko mono. Para balon dera kita yina lo seri kenjara ka na wasana na wasana rebgo asuboy ni jadi ninga sayo ya do mungi na wasana da miyo ni lo penjana ke do ana shorwa ga duan kai yes yo lo sia jora balon ki baye do la meyu to ningo ne ndo gana na kai ni kenjara para ko sie makili ko na sie para ko ki baye la meyu balon ni yo lo sia jo oro manyara likiata to ningo dana ba nigerara oleng apa elong talame kidungo kinkishu kibwa dungo kishu benek niki dungo kintare niki arike niki pejon timi to ningo na mana mnene shara na ewu ankaya damuyo neloru do yenjan amele manyara lang ekingira shuko ginorara aitobir era responsibility yol tungani ama mu yola jitu dungo ko pa long kishur ke leme barogi aba lon talame itala lori yonto itala kulaga sho nyingi shujo yor glay ye irke ko mo golle erdinya lor mataga yi ara lo mo gongoni am gere kijen kilo wala mar ndini dawlo mo gongeni elo nyogor bollo sie amora wa ngomni ki ngwayo Naure bollo sie ne bigor moke or mokonke mokonke am ka ke bollo naji yo la dare ndu de dasar ke buga ke bugu tu ngai do ye jarasha wala tawnya ki kampa lo rayi gor gosoy lo ja go dor gosoy agora ke jolo siri iya lo siri dige jolo siri gosoy mi yolo la yorgo ayolo kaka yola jo kore bijo heja neti el tungane le tuika ja le shiganisha jara ngomi yolo siri yolo siri nala kiye bilo le mano le na ja ki ba de ji domi ita dua ene mire lo siri ni usisha orgo se yolo siri jani mara kai sini ke jorbara gosi na reshata na ga ya ki sorbo konke na era de nye la kare edile me yolo ni wore lo hibutiro go jo sentu lo hil o lelechwa ye wora balon la be eringinya ne abu gedi nya na ga bu lelo mo ngoni abu man imagine sijui kama umeona nimeshangaa ukisema rudi ngoko ingishu okay yes
Nimeshanga. Kanini? Kaja dodole akata enkiteng nanya irkeek. That is an history. Kitu adol? Hainyo. Something I'm learning. Yen itu akata neeku ore elde tolameitin pookin itu akata ilo adung nkishu. Itu? Medung'ito enkop inyi? Imunyaka naade. Kelotu olameyu amu ore taa ena naikombea naa. Iyatata ntimi kwanza? Ketii ntimi enkop ang'. Neeku itu akata enyikaki ntae adung'o nkishu mbenek? Iya. Tapala amu ning irmaasai le Kilgoris kiliki anaa ketudung'okoki akata enkiteng olchata. Never. Kake? Gira taata yiok. Ondipa. Ye, kake asha. Kake? Kituuno naake ninye. Ashe tenkai. Kiisie nikishukokino irparakuo lang ajoki amaa adamu eewuo Enkai nadamu yiok tenchan ekingira ashukokino ele manyara aramat amu kiyiolo ajo ore tenitoki olameyu alotu naa ninye kintoki akwetiki. Toning'o? Itumuta apailong irkeek kitudung'o. Ore dii piitudung' nimitoki naada metubulu keon ampaka naya erishata ino alo aun likae shani peebulu. Yes, piitum entoki nisaru diolong. Amaa naitekiasaki kitara ng'ole ore aji amu eewuo enchan nikirikino ntimi oojualo neewuo olameyu nkatitin naadoi kuna. Utadu kai itaasa. Aisie nikishukokino irparakuo. Apa mpaikilikuana sii orparakuoni ogira ainining' iyiok saai. Ama taata amu Enkai naewuo doi adamu yiok. Ekingira yiok ashukokino ele manyara lang aitobirr. Eitayio ina rishata aun irkeek. Kayiolo ajo kumok saai loogira aturisho egirai aun doi indaiki, irpaek, impooshorei. Etii saai indaiki enkop epikitai indaiki enkop. Wentim. Ekingira ninye ashukokino siake aramat. Madamu ore saai naipa irkeek. Iye, for example taa. Bei kiti oleng. Kentum 15. 20. 10. Kashomo nanu openy. Irkeek taadoi. Last week. Enda wiki natogiroyie ng'ole. Nalak esile naboitaraki likae parakuoni. Ndio. Oshomo ainyang' irkeek. Kajo adol bei olchata. Okay. Kelelek. Naa kumok. Kake ore enking'asia amu kaikilikuanishore nanu ilo amirani lelo keek naajoki kelo naa keya ata wikii are omeitabaki doi ata wikii uni. Itu akata kidol eng'ae. Itu akata kidol oltung'ani olotu aing'oru irkeek. Meteleku kulo aisumak ooyiolo ajo nyoo eretisho irkeek tenkoitoi naijo ena wenaijo ena. Sasa mayiolo ake aitishida ormaasani. Entoki ake nikiranyita tara o tadekenya kijoki enare niwuonunu aipang'u niunuunu irkeek. Mayiolo ajo kalo tuala kenya itokini aoshoki irmaasai metayiolo maana olchata. Kake kalotu ala. Amu kamaa naa kiroro nikirorita. Kake tepooki mening'ito yiok. Kake ore nikinko. Kake lo netii obo are. In fact ketii amu airiamakinore apailong likae parakuo ele reyiet doi ake tene enkare Narok taa. Egira ainyang'u irkeek basi ninyang'uni doi kiaraki piilenore taaduo. Olee egira aiteng'en iyiok pii matukus ele manyara lang. Kumbe naa ketii ake irparakuo pookin aikaja ashukokino ormanyara aitobirr. Ore irkiliku dorrop ake oing'ua enkitesheni tenewuei terishata nemedol olainining'oni lang niking'amu esimu. Toliki sii iyiok tenaa kingira aramat ormanyara lang tenkoitoi naishiaa tenaa katoyie amaa ina neighbor ino ashu ilo tung'ani litashare kegira ninye taata ina responsibility ajo naa nanu naa aitobirr ele manyara. Milamari irkiliku dorrop oing'ua enkitesheni kishukunye terishata nemiado. Yato orkilikwai le biashara le keeya arashua orkilikwai le tipat minyamalu naa taata amu tinitia marti tabaiki le nana shop le Gideon le kepa arashua iwoshoki te kuna ambari olmosori naapishana are naapishana uni imiet nabo naapishana uni tiniti aitong tabaiki Highmark Mara studio le James Ole Sakat arashua iwoshoki te kuna ambari olmosori naapishana olmosori uni are ile olmosori naudo ong'uanisiet. Ore tenoo saen tabaiki olduka le Lilian Nairimo yioloti anaa Mama Ledama arashua iwoshoki tormosori naapishana nabo ong'uan isiet nabo uni isiet ile nabo. Naa tinitii Ngararu
tabaiki olduka le Beka Ndururu arashua iwoshoki tormosori naapishana olmosori ong'uan are imiet olmosori are. Ore tolorgorian naa olduka le Joyce Musa arashua iwoshoki tormosori naapishana olmosori isiet ile are ong'uan ile uni isiet. Naa ore te Kilgoris Town tabaiki olduka yioloti anaa Nasgil arashua iwoshoki Elizabeth Gilai tormosori naapishana olmosori nabo olmosori ong'uan olmosori. Olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabikoo enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE oing'ua enkampuni e Kena Agro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni. Neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino eirebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki aabulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin ong'uan ompaka lapaitin ile. Ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot: nusu elita nabo, elita imiet, olitai nara 20. Itum siro weighting pookin emirieki irkeek lolchambai Agrovet pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori naapishana nabo isiet ormosori ile are imiet ong'uan. Arashua iwoshoki Frank tormosori naapishana ormosori ong'uan ile imiet ormosori nabo ile uni. Iye baba, iye la maina shuri. Iye baba, iye la maina shuri. Engai baba, iye la maina shuri. Engai engera, iye la maina shuri. Sinyadi, iye la maina shuri. Iye la maina shuri. Tamu tena sana. Hii hapa nini mwenye laila singuli ya rishara nemedo kije yelo singuli merosho mpaka ndekele mwisho keje ninye Stephen Leken ninjira ranyelo singolio na ibamara la kagesi le na mwengire cheni kore shukunye ndege ngama simola nini ngoni ngera siye kile kwa ndu itarara yerisha auni tu de ni yerke ngera yana rishi maxi mbana iperta ormanyara lang kako era tone tukiasina kiator kilikuwa tolairemoni lorpaek nisulaki tenarishata enchan. Njere mokore duo nyamali tenkaraki orkurto kiake enkampuni ya Farmfix Africa Company Limited awalata nabikoo orkurto. Olchani sidai te pooki oji enkarna Amigad orneishu mpukunot pooki orkurto nikintanyamalita ana olairemoni lorpaek. Ore ele shani oji Amigad naa olorpaek ake, paek ake oshi. Ore ilita inara 20 enkare neishaa nepiki ngrami 5 eshi niwosh ele shani olchamba lino lorpaek kat nara uni ana pinteru aun mpaka nkata nilo Kenya akes lelo paek linono. Kisho ele shani ilkuru kabisa. Nikincho ira olairemoni noto dupoto.
wenkumoyu orpaek nimintoki aikata atum hasara tenkaraki orkurto. Itum sii ele shani oji Amigad tekuna kiririkinot gramuni naara 10 toompaampi 2. Ore peeku itoosho ele shani oji Amigad irpaek linono nimikes arashu intayu tolchamba eton eng'or inkolong'i naara 7 naa piiwosh. Njere milo ake akes kulo paek arashu ilo aitayu temparet eng'or inkolong'i naara 7 naa piindim atoosho. Etumi ele shani toowuejitin pookin nemirieki irkeek lolchambai tene nikitaaniki. Ore tele duka lorkerenket le Narok naa ketumi te Pamoja Agrovet, Olchekut Agrovet, Nosim Agrovet, Hitech Agrovet, Solai Agrovet, Osiana Agrovet. Ore tololulung'a naa ketumi te Paxson Agrovet o Solai Agrovet. Ore piilo olduka lontulele naa ketumi te Sunrise Agrovet, Zebra Agrovet, Mostro Agrovet, Samkim Agrovet. Ore iltung'anak otii neirragi enkare naa ketumi te Siana Agrovet, Farmgrow Agrovet, Chani Agrovet, Moskim Agrovet. Ore lelo lotii Mulot lootaaniki ilo duka le Mulot naa ketumi tewueji neji Imara Agrovet. Ore irmaasai lotii Kilgoris owueitin nenyikita Kilgoris netumi te Josemo Agrovet, Farmlink Agrovet o Green Grow Agrovet. Tiniyieu niyiolou nkumok naipirta ele shani le Amigad, tooshoki ole Saaya tekuna ambari 07 2 9 5 5 4 0729 855454 ashu iwoshoki mara nkishu tormosori 7 1 5 9 4 4 ile ormosori 1 0718944601. Ikilikini nkumok naipirta ele shani le Amigad ing'ua Farmfix Africa Company Limited. Esipa katukul olainining'oni lai orkilikuai letipat oleng. Nisulaki iyiolo ajo naipaure saai ilairemok kumok oleng. Ekwetitai doi saai ing'oruni irkeek sidain oleng ooretisho. Egirai doi aakwetita akeyie, ekwetitai doi airemoki kulikae egira aing'oru irkeek oor enyaru. Toning'o taa tiatua olchamba amu keshaita naa negira sii endaa aikaja ailepu neeta ata nkujit egira sinche aikaja abulu enaake. Kake yie nejia. Ele likae kilikuai letipat oleng olainining'oni lai torparakuo pookin neisulaki lelo ajo naa nanu naa oogira aing'oru ele shani oor enyaru oiremoki taata endaa oibooyo enyaru kake meeta enaduo daa nisulaki irpaek. Lelo olchani oji Mahindra 537.5 SE oing'ua enkampuni naji ene Kenagro Suppliers Limited. Ore ele shani olainining'oni lai torparakuo nisulaki ilairemok loorpaek lelo iyiolo ajo ebaiki nekitii enyaru kingira enyaru aitanyamal enyaru aitanyamal irpaek linonok eton aa kutitik. Lelo olchani olainining'oni lai oji Mahindra oing'ua enkampuni naji ene Kenagro Suppliers Limited. Keer enyaru pookin aiteru toontona. Ore ake piiwosh ele shani olainining'oni lai naa ore kuanzia ntona neer ele shani ajo naa nanu naa neer ele shani aar enaduo aitubului pookin nemeishaa tiatua olchamba lino. Ore ake peebulu irpaek linonok penyo meeta loombenek are mbenek uni olainining'oni lai piiteru akeyie abulu netii enyaru nagira aiteru ajo eriamunore iladuo paek. Ore ake piiwosh neishu ina nyaru pookin. Ore erishata sidai oleng teniwosh naa toosaai enteipa noshi kata ijo doi kirebuk olchamba tenebo sii saai enkakenya ijo doi kikuja ajo irebuk olchamba naa ore ake piiwosh olainining'oni lai nitum dupoto nidol esidano olchamba lino amu ijo keeku isidai olchamba etara enyaru kake nilepu endaa ino. Ore ele shani sii oing'ua Kenagro oji Mahindra nemeinyel enkulupuoni olchamba lino olainining'oni lai meinyel kabisa. Ore sii eninkunaki naa nchere ore eninkunaki ore 300 ml ele shani netii sii oltoo loolitai 20 300 ml nipik enkare oltoo le 20 liters oloshi likijo oltingis orpira sapuk orgejo ndaa oltingis jejo oshi oltingis loshi le 20 liters taa keji ake orpira. Keyiolo kulikae najo oltingis of course.
Na wani ningo ni like rumela shani te 500 ml ketumi lita nabo lita ina ramit mpaka lita 8 kitamela shani. Nego wore kwansia la remoka kiyele rondo ye kagira ilapo. Lora ya kai kutiti kole lorsiota kuna nikijo large scale farmers kulo ora chamba isa bugin na itumela shani. Ke available sida agrovet spoken nigeta niki. Tijanga kije nijo kwa yema Hindra ngwa Kenagro Surplus wala nyinyi ngoni line item telele ki kabisa te agrovet pogen nigeta nikitija ngakiye ningilikuwa rukuloki ko ngwa Kenagro na ikibwaret kabisa arashunde borosho gol ngoni jibeno lekwe kai te 0711 806254 0711806254 arashusindo wosho gol ngoni Frank te 0704 650 163 0704 650 163 wala ke pingoneja nigilingini nkumo ko leng na ibirta ala nini ngoni lai nampo na jena Kenagro Surplus Limited tenebosi la shani jole Mahindra chanisi da yoleng lembindo do ni nyanya maluda ngara ke oloyeri yuti atwa chamba enyaru ni ngera aitanyamal neje gununo ba ala nini ngoni lai melamani kiliko do robo ngin station pege ngamo esimuno terishara nemiedo Iada urkilikwa ilekea, limchango, lebiashara, arashua lekai kilikwa ipokin. Megure narata inyamalamo, wore tolchoro, indi marabaiki yok toldoka yoloti ana oloeka general shop, le manuel olekayo, agore si toldonganago ti rotian, orngenjemi, naisoya, oloroito, olendem, indi marabaiki yok tenari tuolo show, posho mill, evangelist ben olekol, arashua aldonganago ti narosra, abaiki yok tenkote liye meri wale simbai na serian 1 ninchoyo nake orikilikali notine hegi yola nini ngoni lailo singoli ori arishata ni miedo kaka repe maranga musier baraku amara na arishata kingirado ya arishata aito birmanyara lang tena na kai dinyi jogi lo shole ma tankara kenchan sabu na loito dokoya amo kinoso nyeyo wara ke biru yasisho reta nakata na ikilotu ainoso sida FM hello sida FM malo nejina omure amenyana ngumele sida murua meni wogi alewa chango zon ele awala ilo ni ngoyer giu mar manyana de gajo bai ale la changa ine dem rora gogi era finjauno auno dige ingira iruno yergek no le mai abuno aja runo abuno sira nesa isir abiti abuno adige dagra buno mero ale sira ine runo na yere mawde amawala ndalame isir dungo iya kaje dungo awala ndalame abuno oguni Ogundi ake? Abu maisir. Kage. Ashena. Ari amaria kolo. Badai. Aruno isi. Aruno guni. Nemeshua ilo tongani. Yele. Yakadungu? Kara kedua. Ituye. Sida FM hello. Hello beda. Nijina. Ndago. Wo. Atangamwa. Atangamwa. Jesa rare murwe nyegeri ngani. Ndageri ngani pia rasha tu ndama bogin tonara yara gwete. Ndayanga yana che. Ashe. Ga janaro. Aisi dai. Bai. Atani ngoro yu. Ora na lang ninge yoni kundro yogiriye. Ora gani nya anu lai na runo na nurgie. Naro ne dinasari aga sira dara ambare ro yade nawe ke bonda sira na do ya abigir naro yango ya wore na ira na berbarago ajo ganda sarwe lo diraro ne shuga lo ngo baba na homa ye bulurge deure lor na le shuga na nin tan lo ne ru bulurge na ge bunyango era bayina na ne we na ko der masaje je shore murwe nyagere ngani Shi ingwani nyegerinkani enejo ore enejo kirmasai na marasi churi tapasali
Matonyoka ine kidogo. komone pooki ng'ae matorrip ormanyara. Ndio. Sidai FM, hello. Yara konya. Sebo yekara ito keja. Ya. Lana. Amara ba lang boy yara lam yam kadum na yolo. Nyambe ngaje ngaje nyamera gara holit dungi ye amana alwa. Kaya minum aja ni mau gitu. Minggu lakonnya kaya ada coba ini kan mah. Ini jangan kita adung kita sulai gini. Sulai. Itu urol jata itambaya. Sulai aja kalit. Sudah ya halo. Sudah ya. Iya baik ini nyala. Iya ndak berado sauti ya Shulam radio. Iya baik. Kaza babi ama. Ah ya doi. Oh. Iya gitu. Aha. 150 million. Ayo deh. Iya. Iya gitu. Iya gitu. Oh. Iya gitu. Iya. Hebi. Kajarar na kajar do imer riek. Kabisa. Ayara. Bisa buida oshiroi. Ashe lagi. Na banyak la rasa. Rasa conversion. Ile jo sabu hisa hiyo oshiroi. Amundo hali raja ragi tianko. Megure era nera madia kinyo. Kishu. Toni ngora. Ore sire ne ankano. Megibai gnawa adake. Tena kwashin. Megibai wa adake. Ama nyen nejo ore sabu dagara oshokin gara. Ai nei na bolu. Ore na ra paun kuloke. Ore larin tomono bonu. Era ngore lo mara gweni oshiro ngai sabuni. Ore larin no ponu. Tomon. Toni ngora? Izo adaji tikitam ne jaja. Bana. Tomon age. Najuri yela lagu lagu ndo. 32. Apa saya ini jelas? Oh, iya larin rom. Oh, bakar itu kan. Yes. Kura na bona ne dugo yang. Imagine. Yo kura ingine ya pili. Jagira jamaya. Dana lari. Jagira ladira. Yo 2027. Kura ne 2032. Yo.
Egira iltasat enjoy Negira ninye milioni. enjoy milioni. We. We. Ndorropu olomoni saa 12 naipa ore kishukunye neking'amu esimu toning'o doi ilo tasat enkitukuja naitukuja irmaasai esiai naasita ninye. Toning'o taa inkaisabuni naawoshito. Esabu dee ewoshi. Nintisidan sii ormanyara lino. Amu ore taa idia olong peelusoo enchan Nelotu ninye aing'iyeng'a daanyisho. Yes. Relax. Nimitoki ayieu nebukokini enkare. Neitoki aiteru enapa lototo. Ore saai by the way piun saai mintoki ninye struggle abukoki enkare. Amu eton saai egira kiibung' enkop sawa sawa. Ore ejo alotu aishunye enchan. Ore dee elaishunye enchan etii olchata kawaida. Kaisabu. Milamarie olainining'oni ore nanu ndorropu olomon saa 12 kishukunye terishata nemiedo. Milamari. Lairemoni lorpaek mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto kiyaka enkampuni e Farmfit Africa Company Limited ewalata nabikoo tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad wor irkurt loompukunot pookin oitanyamal olairemoni lorpaek. Ishaa niwosh ele shani oji Amigad
Naiba. Kaya lo solois. Alikunya ndimu asubuhi ama Asubuhi. asubuhi. Eri sibuan dum. Kade jadi. Iye. Alikunya Olo sesi. kandimu kwa umbali asubuhi. Olo sesi dadi. Olo sesi na ndimu. Roho karai hai olo sesi. Ora dogel. Nyolo sesia Oh. in the first place. Olo shani ma. Higa ira dadi. Olo shani. O nye ore yala uni majani. Erai lo shani na kepiki shai. Wachani opiki shai. Olo sesi. Yolo. Iko brown in color. Na kendo ke oduni do ni ta arjan kolong. To ni ngora. Ore be o shongol ne ka do jage shai jage majani. Apa edo ini jadi ngono na ina kaidim na ibanganisha. Iya. Kaidim na ibanganisha. Yolo sese. Ayolo. Kage tu dao. Oh. Tiaro. Oi. Oi. Kai sana aju. Kage Hera so siku jisi. ulilamba sufuria ya maziwa lakini nililamba ya chai. Sasa sasa kwa chai sufuria. my friend. Kwa sasa sufuria. Unaona ile kichungi na kanga majani hivi. Sasa hiyo majani inabaki. Unaiekelea. Kio inalala. Sasa idole basi ibebe majani. Engijuga naina. Bado atajata mali. Kwa na sufuria na yirika na chai. Hama nyinyi mnasema na moti na yirika na chai. Kianga sako ilipikiwa maziwa. Ndio. Sasa maziwa ni kidogo. Nimegishwa na duo. Mebebe kuna chai. Kwa mebebe ku chai, nebo ni hinyaga ngitiare, nebiki majani, nebiki sukari. Sasa nelotu ngorno chai, shumata ngorle nyo ekule. My friend kwa biki ndoto niki na sufuria. Ukikalishiwa hivi. The whole day sina stress na kuomba chakula. Dago doi itu akata wogiyo sese. Ore do itu anyale ju. Ya. Male. Sijawahi. Ara siku moja. Hata. Labda tujaribu. Ama idhani gonjesha. Ai, ugonjesha nini? Hiyo tu ndio naogopa. Ai. Sasa hakuna ugonjesha. Aya. Kake. Mere ningo. Abana. Egine je wewe mwisho moyo gereshata.
May papa kitimogesho la nini wani lebe kitimogedo yinya tushugi oloshon koitoi tenebo sikingile kwa nerpara kwa tana karaba urompara kwa ngisida itana kalolonga doi ninye ni woga nteba na mayana ngire kilikwanta na kalolonga masa kake yeneja ira la remoni ni sola keloro paek negere nyaru etanyamala champa lino wala nini wani la loro kilikwele tebato ling wemwa kampuni naji Enekena Agro Suppliers Limited wala nampuni naji Enekena Agro Suppliers ke yolo ija sauce unalolonga itairike exida ino ling wala nini wani la ina lela matil champa hili nono lelo chanyo jole Mahindra keji Mahindra from Enekena Agro Suppliers wala la shani wala nini wani la ina rena gira nyaru itanyamala champa lino unko jeru bulu wanko jolo mpukuno kumoko ling nekingira itanyamala unjo di lagu ajo kayas na election yake shomo ngoro ile Enekena Agro oji Mahindra na yoshi ol champa lino menyel sien kuluponi no kabisa menyel kuluponi ol champa lino na wale rishara siya duna ina shani wash na anoshisa yanka Kenyatta nebo sisa yentiba anjuri kikunja ajire bukol champa kikunja ajo mara akire bukumbene ko paek ni wash na kata bas nilla potoshi akara dunjar paek amukanyor na eleshani nilla por paek pa kimwari dan merade nyaru ner nyaru ke yepok no bukuno kumokulen ora si eleshani tene ko buldur paek aki mera longo pitare uni bas ni wash do ol champa lina iro baraki ora si eleshani ola nini woni lai na ke big zero champa ora ke pi wash na ke big rol champa ake wiki na resiana pe ye hakikisha ajo etomota na do nyaru etomota na do bene etomota na do ko jito mbukuno kumokulen na ati atwa champa lino ola nini woni wala ninkuna kana wore 300 ml eleshani ni wash nendo sholagi urpira elele 20 liters nipika kankare nipik 300 ml lopira le 20 liters ni wash aitobira kwa champa lino itum eleshani tingirikino na yene 500 ml itum si lita nabo itum lita ina aramiet mpaka lita ina arati kitama 20 liters na ketu misi it is available in all agrovets ketu mite agrovets poki nikitane tijenga ki agrovet ni jokole Mahindra oljeni ngwa Enekena Agro Suppliers nikilikini temkori na wanga itobera ke kabisa wosho kishono ngoni jibeno lekwe kaili na ampuni na Enekena Agro nikilikini nye ngumbo kole na ibirza na ampuni to shokire 0711 80 6254 0711 806254 arashu washuga lokoni Frank the 0704 650136 ola nini woni lai akagila kina nambari ya Frank 0704 650163 warake pimuneja nikilikini kumokole na ibirta nampuni na Enekena Agro Suppliers Limited ara sile kile ko yola nini woni lai le tepa tolente ne wiye keren kireshen lor para ko ni na ene pa o iminie do intare ter para ko ni o ngili ko non tare le ikumbo na renya na le amo keje ni ala no le togom tor masha yani tende wi ejo ke tantare na rato mono bo na ime na ngole ro sa yente pa le po kinga rodwa kenya male lo le na wale kuna le po kinenya ne aroranki pos to onkor yungi to ningo oro lo rodwa ni wo shok ninye te 0721 165253 keje ninye ala no le togom iminye ndare na tomono bo imagine na tarangi we anyway igumora ga yole ne tarangi orangi post to onkorium to shoginye 0722 453536 arashu 0783 82 84 69 alan oletogom egere kiligona na tare nini moni tongani rodwa to shogisi yake amukenya malo leng gere ngoro na tare na rene ro kisi dimna ga tejo ara kibelian le kinoto mito kinai mito ga isumbuka mito kisininya isumbuka na olopenye na tare chobo yo gere shera kabisa daga ni mana ro la kiliko imu ngere sheri kishu unyira shera ni miedo yemoni lor pai me kure do nyamal tankara ke nyamal yor kurto ke aka enkam puni FM Africa Limited wala na gotialo nyamal yor kurto awal chani sidede pokin woji amigad war kurlo pokno pokin woita nyamal wala remoni lor pai ishani wo selection yoji amigad pai lino no tenelo ni dol nyamal yor kurto ishani pek ilita tikira menkare eleshani grami na ramiet naitum te agrofet pokin nekraneke teni yini yolon ko mana shani yasa mitumwan ashwa marangeshu almost for nabishana na boysit na odongwan
ongwanile ormosori nabo wore amigad na wala na biko enyamali poknor kurt tola remoni lorpay Sidai FM ewangan ngeju. Naiba. Imi jude ragge. Nyoyo de ragge. Sungolyo. Alay ni wali la yesigule sida yuleng lalo na Kanaingia. Via. Pole pole mdogo unasaibitia ka ulo pole pole. Kanalete kamutisha mahali. Iye.
Paga ko raidi aka ulo nenyori yongo nerindoki ngaulo pole pole. Ngara adua kia. Saromonari. Rano hina kira ginyo pen amgara kwashire. Neshitan chine rana nkishu elevini shorone ushai. Niera orkiruko bolen rulu. Ajoki. Ije. Rabe. Kyo olramos na ngeji. Penyo me Yara. Ramos. Teli. Vedi che c'è. Chiaro che le vedo la lingua di lei. Njale. Gabina jina farm fix. Ejo. Olairemo ni lor paek. Megure dui nyamal tankara kiol kurto. Kiaga kampuni ya Farm Fix Africa Company Limited. Ya wala tanabiko ol kurto. Chani sidaite poki ojia migadorne shumbukunot poki ol kurto ni kinta nyamalita ano olairemo ni lor paek. Ore le shani le amigad na il paek ake oshi. Ore lita inarati kita mankare ni shane picking gram ni nara imiete le shani ojia amigad. Ishani oshe le shani olchamba lino lol paek kata nara unia na binter waun ambaka nkata ganyani la kes paek linono. Kisho ele shani olairemo ni meno todupoto enkiremore bigintoki minakata imakisi asar tankaraki olkurto ira olairemoni tumelesha neji amigate kuna kiritikinot gramune nara tomon tompa ampiare ore peeku itoosho ele shani oji amigade ilpaek linonok tapasali nimikiasaki ara intayu tolchamba toning'or inkolong'i naapishana naa piiwosh etumie ele shani toowuejitin pookin emirieki irkeek lolchambai teine nikitaaniki ore taata ele duka lenkare narok naa ketumi te pamoja Agrofet, Olchekut Agrofet, Nosim Agrofet, Hightech Agrofet, Solai Agrofet, Siana Agrofet. Kore tololung'a netumi te Paxson Agrofet, Solai Agrofet. Kore tolduka lontulele netumi te Sunrise Agrofet, Zebra Agrofet, Mosiro Agrofet, Samkim Agrofet. Kore nairragi enkare netii Siana Agrofet, Farmgrow Agrofet, Chania Agrofet, Moskim Agrofet. Kore tolduka lemulot naa ketumi te Imara Agrofet. Kore iltung'anak lotii Kilgoris naa ketumi te Josemo Agrofet, Farmlink Agrofet, Greengrow Agrofet. Naa teniyieu niyiolou inkumok naipirta ele shani le Amigad, toshoki ele saa tormosori 729 isiet imiet 4 0729855454 rashu oshoki mara nkishu tormosori 7 nabo isiet naudo 4 ormosori nabo 0718944601 pee kilikini nkumok naipirta ele shani le Amigad oing'ua Farm Fix Africa Company Limited. Kesipa karo kolo laining'oni lai ore pee kigira aliki iyiok kuna pookin naa tenkaraki kiyiolo saai ajo ore erishata sidai nikitii naa kigira doi atii eunore kutitai dii neping'oruno irkeek. Nikinjalie sii. Yes, naa ketii orkurto nikingira sii aijalie iyiok olainining'oni lai aliki iyie mbaa sidain oleng naijo kuna. Ele sii likae kilikuai olainining'oni lai oing'ua enkampuni naji Yara Kenya. Ore sii olainining'oni lai ena najo Yara Kenya naa fertilizer sidai oleng torparakuo pookin tolairemok pookin loorpaek. Niningu sii enejito ninche Yara Kenya. Menye seguran supa oleng. Woi, sidan taa kulo paek linonok. Kelio ajo iramatita. Supa oleng, kashipa oleng. Naa sidan irpaek lainei enaa enidolita. Amu karamatita naa. Wah, kaa kisudoroto doi ena ninoto yie. Ajo kiemie doi ninye enkisudoroto. Ng'oto lemayian. Ataasishore naa nanu ena polea naji ene Yara Miller Power. Aunie irpaek lainei ina paa sidan aikonji. Wow! Ayo tiake. Nakitaasa? Ai hapana. Atunie irpaek na polea. Ore pee ebulu abaiki nkung, basi naosh Yara Fera Amidas o Yara Fita Crobus. Na ina piidol ajo kipilipil negoli sii. Somo taata tuno irpaek linonok tena polea naji ene Yara Miller Power. Ore ake pee ebulu abaiki nkung, niwosh Yara Amidas, ore nebo Yara Crobus. Ore sii enias, indaunloda ilomon le Yara Farm oipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea Yara toldukai pookin likitaaniki le Yara Agrofet. Arashua iwoshoki Rafael Ole Mayone tormosori 724 Arashua iwosho olaini lemilaktoki lormosori 8 ormosori 724
ormosori imet nabo naapishana yara fertilizer empolea sidai nelalek nemenyalen kuluponi olchampalino. Eso bagaro kolo ladini ngoni la yorikili kweli atipat oleng likingira liki kampuni najo ene yara ladini ngoni la yara yes nera fertilizer empolea ladini ngoni sida yoleng teye lademoni lor paek era empolea sida yoleng na ore na polea minyo la champalino di minyel siana do daino ora kiyata yolen konaki di yolo kiwango na bene ni piko champalino kiwango si ol champania hizo ni ngota era fertilizer na jene yara mila power ore na polea na jene yara mila power na kepikeno shikata iuni paek ore ni piko paek irpaek amuta na aro shu no kunyo shipike gumoto ni pexi nyenyo idea makiwa na polea na ji ene yara mila power aininga ne bolunye orpaeki na polea tenko ngono sida yole ora ke pebulu na do paeki iye ore nye pe dola kentona la do paeki ore pe dole benek tenipeko iye ni tero nyaka ira do ajo oye keti tato kene wei na kaime na kaito moneta ndio do nyashiba kinana do sia niti to ngota ore no shikate eilepwa aileputa amera nkunke bagir paek nena ngai polea ladini ngoni yata kana jene yara fera amidas pap ora ke biyata kana ngai aitase ndukuna je top dressing aining no shikate to bulurwa ta amera nkunke baiki ne raisi yanga yake sinye na jene yara vita crop boost na ora kisi yetu bulurwa ba imera nkungeti ndi yata ni wash Byron Roshi agara dua itisenga anywenda ngati kiola nini ngoni lai ngorwa na polea sida yoleng na ngwe kampuni naje ene yara yara la nini ngoni lai ninche ora kuna ba sida no leng ninche ora na polea naje ene yara mila power tinebo si yara vera amidas tinebo si yara vita crobus ola nini ngoni pila sishore nitumoki anarongu moko leng na ipirita nampuni eimo ingorwa tungani je Rafael ole mayone la ninye ola nini ngoni lai ndimna yegilikwana kaisado yi aikuna kia napolea amuitu ndi agrovet pokin tijanga keye ningite kwa ajo kwa de na fertilizer paek na jene yara mila power tenebo siana na ji yara vera amidas na ranka na ji yara vita crop boost ora kipingo ni jola nini ngoni basi nigiliki ole mayene eimo namba ya 0722 435197 0722435197 tosho gini nyara vailo le mayene nigiliki ngombo koleng na ipirita nampuni yara akona fertilizer ni na ingwa yara ni lara matie ol champalino ndeje kuruno ba lanini ngondi la yesho moyo gari shera kabisa mila mari kichu kunyere shera ni Sidai FM ewangan ngeju Sidai FM ewangan ngeju. You're listening to Sidai FM. Check your systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Selele mama. You're listening to Sidai FM. Sidai FM ewangan ngeju. Esa bagaro ko ladini woni lay Sidai FM ewangan ngeju na gweto lo shele mal da kanyora arta moisito lo sirere sa to monare entema ni ora to monara ko ladini woni lay pita hedo sa to mono sa nabo entipo ladini woni be ko yano ron ko rokelo mane sa nabo kage yene ja kera bawdo masse Sidai to likisi yo ko ladini woni lay ka muru ade nyiti kyanga ele ngira yajo ki kili kwa shorita na kalolonga imasa simu natio laini Sidai FM hello Sidai ni
Woi. Iba. Eu. Iko. Kira nanga mana juga belum ada tamu yang mobil. Lagi lo nggak masuk ini. Ya gitu kan sering ada ulo. Yang ada nggak bisa. Masuk magari. Buri dosen kalau. Anak catur. Anak tuh nagenya. Dio. Kalau kan ada bawa kita namu yang mobil. Asholing. Right. Sidai FM, hello. Woi. Iba. Atangamwa. Asholing. Kira jadi lo pookin telolongata ikilikuwa tena kalolonga masa. Right? Basi mana dio lai? Sidai FM lo. Ninyina. Aibami. Eu. Agwenya. Iko. Ragdo. Tangamwa. Ngabi. Jangan malas salawe. Rolengi. Ejana ro. Sidai narok pi. Nigi yolo lengi. Lengi bi. Area norle. Biso memudo. Wani. Ai wada ni. Kilolonga masa. Kilolonga bi. Ejo mi. Saya berwasa berkenan dan abang apa nanya? Jadi belum saya. Jangan mi. Yes. Alam saya itu di. Ni jogi apa okin? Jangan lo. Ali bawa kan? Angam muda langsung. Buang kena rumah dah. Pesimu. Ini pasasa. Puasa lah. Manjanasanya. Jadi sedang tiba vizuri. Kama ilikuwa na kula tanaka lunga masa. Hiyo ni saya. Ya kaloi. Alafu nikie ngoma ya. Noble Taisere. Sawa sawa. Aya nategea. Sawa sawa. Kiswahili kimesoma. Kiswahili? Ate? Kimeenda shule. Ate? Ate dede. Lepa. Ate dede. Kiswahili kimeenda shule. I tell you. I tell you. Na yetu. Chwara. Yala jala jadi ko lagi kira-kira masada na kalolonga lekani kutikiara gala lekani kuni bekir mogana no kurkiolo mon. Yes, simuna tio line. Sida FM, hello. Oi. Iba binende iba. Atangamwa. Aya. Every Choncho. Right. Sida FM, hello. Nina. Ibo ye. Ashe. Liye bogen. No was English. Ya liye bogen. That is being personal. Dia liye kayaknya bogen. Ya mawara masyaallah nyerang kai.
Yene jana bewa shomo yoga rishara. Matangasa kai kunjaru mkoroki olomane sana bo. Kishu kunyo la nini wani like ipo nuki marke leko po ken. Yela joko mokoloso jira yote mkuitoi Facebook. Ndio. Nigere ngoto YouTube. Nigere ngoto Twitter. I tell you. Lelo lengo areta Yote. Hiyo yote. Ni deni tumejiwekea. Sasa dawa ya deni inakuwa kanini? Ni kulipa tu. Lazima tutalipa. Kibo nila nini wani like imale la kileko po ken. Kimasa ishu yeri shara sida yuleng. Yoron koroki yoro monta yolo dina rasa redo rolosho lang. Tiadwa nkishu tene bosi sausi na lolonga. Nebaro kile kule atipato leng. Leke baki tene waire ngile sheni. Kaji na Dominic kule kipelian. Tenebo Felista Snaipame. Mela Mari. Wainini muni era olaire muni lorpaek mekure dwaitum asara nenna e wala na biko e nyamali pokin e nyarutol champalino lorpaek nelol chani sida yesul pokin waji Mahindra 537.5 SE Wingwen Company e Kenagro Suppliers Limited wala shani ne shani washol champalino lorpaek etubulwe nyaru agweno mbene kare ompaka mbene knarauni nesha sini woshele shanwel champalino area booking kop nakiar enyaru ompukno pokin nemetoki abulu tokoltol champalino tiatwa lapaitino rongon ompaka lapaitino raile wareli tainara tikra menkare nesha nepek milimtani nara ipuni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nuswelita elita nabo elita imet Walitai nara tikitam. Itum siro waiting pokin emrieki ilkelol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yau ni yulong kumok. Toshoki ben olekwe kai. Tormosori nabishana. Nabonabo. Isyet ormosori. Ile are imetungwan. Arashwai washoki Frank. Tormosori nabishana. Ormosori ungwan ile imet. Ormosori nabo. Ile uni. Enkianget na Roville Tesida FM.
tempolos orkerenget le Narok kiyaki yie naapuito dukuya tiatua nkishu tonkauntini pookin emaa. Birib yang kayo rika, toro bileta, maja yang kayo kanyo, makanyi yore na munya, toro bileta yang kiyai. Pookin peekitum olarikoni sidai naa tenikiata naa ena kaadi ekura. Neeku kaomon intae ajo enyita maitagutua ate akikisha ajo kishomo adung kura tesapuko peekitumoki aategelaki ate ilarikok oishaa. Peyie kiaku iltung'anak oing'orisho tenkaraki lelo arruok amu meret iyiok intokitin naijo nena teneeku ina nees irmang'ati ataa naa enkishui oltung'anak ing'oru amu ore sii oltung'ani laalai kisid idol ake ajo mesidain lelo tung'anak. Ometabaiki sirkali kitok olosho. Kiding'a nkera toondarasa metii nekigira aomonu erikore natii nkishu kigira aomonu mheshimiwa Ole Tunai tenebo ake lelo larikok pookin kake aswa kigira epirie enkofisi Ole Tunai naaji aomonu oleng aishirikiana olarikok lang ajoki mheshimiwa wou tadamu sukuluni ang'. Ekilimu tenkariano tesipata o tempijan sapuk oleng. Sidai FM ena. Benson Ole Wapari. Na nkorogi olomon kulo te Sidai FM saa nabo enteipa wapaki mboteki Benson Ole Wapari. Jolomon likinchongo nyekduo tenolong ilokotini enkare Narok aibalie enkolong namut orkesi oipira entime Mau entariki nabo olapa liokuni elaari. Ibalunye orbungei le Moikuapeyie Narok nolakeshani orika le gavana tenkare Narok Moitalel olekenta nchere meetai oltung'ani oiba tenkare Narok nemeetai oltung'ani odurrieki tena kaunti e Narok. Yeng'iyeng'ieki duo tenolong osesen lolaranyani kitok lolosho maa yioloti enaa Daniel Saningo Lepakuo tenkang' enye temurua yioloti enaa Nemeto. Ishaa neng'amu iltung'anak pookin osindano oiboorieki emoyian e corona toonkaulele. Etigilore olosho le maa omanya Ngorongoro tolosho le Tanzania iltung'anak olimu ajo kegira aidurrakina ina murua neinyalita ormanyara nearr ing'uesi osero tina luboto olosho. Ejokita serkali tombaa eramatare biotisho tolosho eimu orrekie leramatare biotisho NHIF lomon oibalie Orais Uhuru Kenyatta. Ejo lomon oing'ua loshon le boo etuata iltung'anak oora 10 tolosho le Madagascar esuju enchan sapuk orkurari sapuk tilo osho le Madagascar. Maape tenebo metabaikini enkiting'oto aishokuno orrokio olomon tenkadorio tenguton aji Benson Ole Wapari ekeyie nkorrokio olomon. Benson Ole Wapari. Elokotini enkare Narok aibalie enkolong namut orkesi oipira entime Mau entariki nabo olapa liokuni elaari loonkalusuni are otikitam aare. Enotote naaduo iljaji orokuni a Mohamed Hulo, John Mutungi o George Ong'ondo. Nejo naa kepuo aiguenare naa mpala enkulupuoni e title deeds naalimuni naa ajo kenoto apa iltung'anak tenkoitoi nemeishia. Etejo naa olakili Kimutai Bosek nchere meishaa naa niturraari nena pala enkulupuoni e title deeds. Ore naa lakilini oojo pee iturraari nena pala e title deeds etejo naa nchere pee eponikini naa erishata toombaa naipirta ilo kesi lentime Mau. Sidai FM ena. Ibalunye orbungei le Moikuapeyie Narok nolakeshani lolorika le gavana tenkare Narok Moitalel olekentamna nchere meetai oltung'ani oiba tenkare Narok nemeetai oltung'ani odurrieki te kaunti e Narok. Ore egira airo toloosaen le kaunti e Narok neibalie olekenta nchere ketaa orbungei le Moikuapeyie Narok toolarin kumok nemeetai oltung'ani oitanyamalaki tenemanya. Etoponayie olekenta ejo naa ketii naa Narok nabo nkauntini naa karsisi naleng nemegira loopeny aadupore imali natii ena kaunti. Wale waliambiwa juzi ati mimi nachukia community zingine. Hakuna community mimi nachukia hata moja. Mimi ni mbunge wa Narok North. Kuna kabila zote na Narok Town. Tangu nikuwe mbunge hakuna mtu ameguzwa. Alafu mtu anaenda kusema aje mimi naweza kuleta vita ama kuchukia watu. Sijawahi kusema mtu atahama. Sijawahi. Lakini nikataka kuwauliza hawa. Hebu muulize yule mtu alisema hivyo, ni ministers wangapi wa kabila zingine iko kwa kaunti yake? Sababu kuna kabila moja iko na minister 5 hata kuliko wa Masai. Kwani hiyo ni special kuliko wale wengine? Ningetaka kuambia hiyo ndio sasa mnataka kuniambia endelee kwa Masai. Lakini yule mtu ananiambia nifanye sandi ya kudhulumu jamii ya Masai kwa katasa haki yao ambao walipewa na Mungu. Sitafanya, siwezi kufanya na hata singekubalia mtu mwingine afanye. Ore na ilo nolakeshani lolorika le gavana orbungei le Moikuapeyie Narok yioloti enaa Moitalel olekenta. Sidai FM ena. Eng'iyeng'ieki duo tenolong osesen lolaranyani kitok lolosho le maa Daniel Saningo Lepakuo. Etunukayioki naa duo Lepakuo tenkang' enye temurua yioloti enaa Nemeto tepoloso orkejuado.
Talaki na abadeto lepaku engame embare sipitali nabo kaunti orkejuado. Edamuni lepaku tolarany lenyanak sidain lenkai tenebo olarany sidain le atua nkishu. Kumok naa sinkolioitin ootaranyo lepaku nenyoru ormaa ebaiki tolosho le Kenya metabaiki olosho le Tanzania olubot naapaasha seuseu nalulung'a. Ore nailo no toilo sidai olarany loisisieki enkai lolemeshu Daniel Saningo Olepakuo. Sidai FM na Isha nengamu iltung'anak pookin osindano oiborieki emoyian e corona toonkaulele. Enkitukuja neena olotilo laiguanani lemurua yioloti naa ormotionyokie toorkarian naa te kopkop e Transmara maakole selelo. Egira airorie irparakuo luboto enkop ejo naake sidai naleng lelo keek oiborieki emoyian e corona pee iboori enkitasuro ina moyian e corona tolosho. Ilomon kulo oisho enkiroshi olasirani le Sidai FM le Swamin Ntoiga. Itanapaki loopeny manyisho emurua yioloti enaa ormotionyokie tiatua wodolkarian pee etumoki atusujai inkitanapat apa naishorutua erubata naduaya mbaa biotisho tiatua ele osho le Kenya tialo naa mbaa naipirta ormeitai le corona. Ilomon kulo loiroro lotii ilo laiguanani yioloti enaa maakole selelo egira naa airorie iloopeny manyisho ina lubro olosho. Enchom chanjo tafadhali. Kegira abau erishata naa meeta entoki nias irkiremi. Naa kegira sirkali ahakikisha ajo ore ena siai e chanjo naa keremi pooki ng'ae kila kona. Eponu ildakitarini ompaka atua nkishu. Neeku ahakikisha metaremi ntae pooki. Peemelotu aitanyamal ntae ina siai taisere. Kiremi taadii iyieu oniyieu. Neeku ake duo kulo tung'anak oshi pakipa. Amu keya nelej iltung'anak irkulikae ajoki ore pikiremi nisababisha mbaa kumok. Ore nena naa mongo. Meeta entoki naisababisha. Olchani le sirkali. Ajo nyor ena sirkali e Kenya. Nini Kenya ninyor sirkali e Kenya nikitii. Paramatu ena sirkali naa nanyor ntae ninyor inye neeku olchani lor ntae tuata. Nedung'ae mbaa kumok oleng. Encho metaremi ntae amu olchani loisaidia ntae naa kisho ntae mbaa kumok amu keponu ninche moyiaritin kila wakati. Siraki nabo uni pointi ong'uan Sidai FM temurua ormotionyokie tiatua wodolkarian kaaji le Swamin Ololeng Ntoiga. Ore naa ilo no olasirani le Sidai FM yioloti enaa le Swamin Ntoiga. Etigilo olosho le maa omanya enkanasa enkoronkoro tolosho le Tanzania ejo kenyamal naleng negira ainyal iltung'anak oidurakita ina murua ormanyara. Etejo lelo parakuo kitanyamalakini eramatare oong'uesi osero tina murua yioloti enaa enkoronkoro. Ore naa tentumo naibung'a lelo maasai tina murua nitadedeyie naa ajo eitu aikata itanyamal enkajama ormanyara tina luboto olosho netu ear ng'uesi osero metu atejo naa ketamanyisho tenebo nena ng'uesi toolarin kumok ootulusoitie nemishaa nitanyamali neari ng'uesi tina murua yioloti enaa enkoronkoro olosho le Tanzania. Kama Watanzania watakumbuka Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan alipofanya mkutano katika kiwanja cha Arusha, alimwagiza mkuu wa mkoa wa Arusha kupitia Malagwana akazungumze na watu wa Ngorongoro ili tuendelee kuwa na Ngorongoro ambayo ni endelevu. Kwa hivi karibuni, hasa wiki 2-3 zilizopita, ukiangalia kwenye magazeti ambayo yanatolewa kwenye nchi yetu, kwenye mitandao ya jamii yani Facebook, kumekuwa na
taarifa nyingi sana ya upotoshaji dhidi ya wakazi ambao wanaishi katika hifadhi ya Ngorongoro. Juzi nilikuwa nanukuu gazeti moja lililoandika kwamba Ngorongoro inakufa na tunaomba serikali iende kuokoa kwa sababu Wamasai wameongezeka na mifugo wameongezeka. Katika mipangilio ya uanzishwaji wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ni eneo ambalo ni tofauti na National Park. Kati ya sifa ambayo inaifanya eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuitwa conservation na sio TANAPA ni kwa sababu ya majukumu yake matatu ambayo yameainishwa kisheria. Kwa hiyo kote duniani inajulikana unapokwenda Ngorongoro utakutana na wanyamapori, utakutana na Masai, utakutana na ng'ombe wa Masai. Sasa imetushangaza sana wana Ngorongoro kusikia wenzetu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wanadhubutu kuandika kwenye magazeti ambayo inasomwa na dunia nzima kwamba Ngorongoro inakufa kwa sababu ya Wamasai kuwepo, wakati Ngorongoro imeitwa conservation kwa sababu ya Wamasai tu. Nachotaka kusema, kuanzia mwaka 59 sisi wa Wamasai, tena kabla ya mwaka 59 Tanganyika imetukuta tukuwepo Ngorongoro. Ore na lelo narabara kololo shele mati na murua yolo tiana ne Ngorongoro lo shele Tanzania. Sidai FM na Enyogita serikali lo shele Kenya tomba na ibitara matare biorisho lo shei murikile ramatare biorisho yolo tiana NHIF. Ore gero tormani lenkare ni baliora isuru Kenya ranjeregele bone ramatare biorisho lo sho ereshiragi sibitalini na bashe serikali de bono lo benya. Balunyo rais njere ke tudubore na into monoke ramatare na omonai nemelagi mpisa imna. Ore nage tunejambane to utano rais Uhuru Kenyatta lotile nyol daktari William Ruto ejo measisia yeto ngarina na sita ninye olotilo rais ejo kegera asisia itino siasa to ngarine riginomba na ebreta ramataro losho. Our journey towards universal health coverage commenced in 2013 with the launch of the free maternity program, Linda Mama, which we have heard testimony about, which today currently benefits over 1 million mothers every year. Thereafter, piloting of the universal health coverage has since progressed through various phases, with today's phase being to ensure that Kenyans have health insurance coverage through a reformed NHIF. Mimi saa ingine muache kujipiga. Tumesonga. Story ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano kuongea mauongo huko haiwezi badilisha yale yamefanyika. Let us remain focused. If there are things that are not right, that's why you're here, to help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko hakuna kitu unafanya, unaenda huko una kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi, lakini ni sawa tu. Ore na hilo no rais Uhuru Kenyatta Sidai FM na Ashira ngarage enirashama ninyoru nigelu niduta ningodengiresheni no Sidai FM na rigito lo sholema lejodugia ngamu no rokyo lo mona uwa bagito lo ngengero subugir burgelito lubot na ba sholo sholema de bolo sena na sa enarok na gesibana je wangan ngejuga Benson Ole Wapari Madagascar Etwata lungana gora to monto lo shele Madagascar sujwenjan sabu gor kutati lo shele Madagascar ore nage tune jamba ne tabala yugi na lungana gora nkalusuni ono meta manyisho ti lo kutati olo raglankare wenchen sabu lo shele Madagascar ore naba to labo to lo so yata lagal lungana gora ono moimie to kutati sabu wenchen olo raglankare ti lo shele Madagascar olo sho oti olo dungoro le nebo shor muindi a Indian Ocean. Benson Ole Wapari Nalelo mon oyingo lo show yolo tiana le Madagascar o show yoge ngidibata ongoruki lo mon sana bente bare Sidai FM awu bagia ro shona bolde kan yo baya tikita ma all day kan yo baya tomonare oseko ninara tikita moguni tikita mongwan tikita moimie tikita moile gunari neja shongoruki lo mon tene o shinade sauni nke wariete Sidai FM botegi Benson Ole Wapari eke ngoroki lo mon Tenkaria no sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Ngoroki olomon te Sidai FM Adalelo siliga ilebwa Yana isere sideshage nishu Madagala
karunga isere amari bega kaya yosiniki amadale la geranga juwa ilabwa onabero mama yuganga mangeyu adale lo silika ilabwa yana isere sideshage nish adala karunga isere amari bega kaya yosiniki amadale la geranga juwa ilabwa onabero mama yuganga mangeyu. Nanga yege vera ribigo silikilai amu mendo yele ngama ni mishangege Adamu abengolo na badongiro burgel ala melara gase wala la shara yege nirmangario meshomorio orio edo nindanage na bengiri ngorai yerigi na josafo gembiri sangai na domonero boro belare gelare negi arianjala norge gulamara amu na inogi nogo na morio gema Minjanga na yigi gorni yar golega ameri engi shogo ya neri siati nanya nyogi ngolongi ne meri siondo nanya gergi mojila kaina rodongani eri la do ho be yere toro amu mera la ke wagi ne ya boria ho negi menna ge ya mode mayunare amu ranjar mama iwanga ike yamamo nirwa dungo siliga de me kurano kage me shegare ngere morego Kagore rengiru gora wasiliki like Adale rengeranga ideli shanyawa Yanga isera isida yeselekera Aibonganga yanga naira urosina Adale rosilika ilebwa Yanga isere iside shagenish Adada karunga isere Amari bega kaya yosiliki Amadale la geranga jiwa ilebwa Anabero moma yuganga nangeyu Adale rosilika ilebwa Yanga isere iside shagenish Adada karunga isere Amari bega kaya yosiliki Amadale la geranga jiwa ilebwa Anabero moma yuganga nangeyu Sidai FM. Sidai FM na Sidai FM. Robo sinala lunga nyoyana ngai Alame lo sile gorbonde yolo ibono Maira wala sarlarge gauna sanwaranye Nisa gere angorara nokbe ago garsis Yanga ina gere neta deri dubo roine Urgi roro no larmada ila nasisho Yirame idonyo anke jaga nyuduboro Nasarge lolo nganyorala yarara Kanyoro ibe midali lawaga sisi Walo longa germare raneru dubore Ore na naishori yanka inanga tenyebo Nishori yanka yange sisafu nyana ishoro Nararo iya nindi memere niyas Turki jijage mana iseri endomono Nirana robuge wana isismi yararagi Na yarara nguru nyira luduboro Nirana idebe bengoro kabedi lawa Wara mayananga imeara lego Nege sojera yengo yorguru ilindrago Torge gauli na linda igashara ngalasa Oye mele dubara lasa folo irirwa Nanga ima dubara masa Ada janga imba bayago iringalai Ade bigo silikila yanda isere Pinjuri mawa yanga mawa losofa Adale lo silika ilebwa Yanda isere sideshage nish Adada karunga isere Amari bega kaya yosiliki Amadale la geranga jiwa ilebwa Onabero moma yuganga nangeyu Adale lo silika ilebwa Yanda isere sideshage nish Adada karunga isere Amari bega kaya yosiliki Amadale la geranga jiwa ilebwa Onabero moma yuganga nangeyu Lengenge nene miyeru dimiro
Ijame baglega ya momerasi yangai nile munyana ni nyana radoyo Neyo bangare dinari sharwa gerongani Duduma mefi pasha dorburgela ledaba Neyanga jergin gangari ala igana nyarmero Duduma mardega ya hiva ni regishon Nisho bagin bahani ragedem bahorgini Endur mangari lenyendo shogin gai Amuni jigo nyala ifeshe bala iganani Yejina omani barsai nemerargala Naga ninga yegu nemerarge gainer Amanga yeberis nimishole nene beden Ninja biyaro silikila raisere Ajaba wangolom na Nanga yasa yamai Adalelo sili Nanda isere shagenish Madagada garum raisere Amari vega kaya yosini Amadalelo lagera nyejiwa ilewa Anabero moma yuwenga nangeyu Adalelo sili ga ilewa Nanda isere sile shagenish Madagada garum raisere Amari vega kaya yosini Amadalelo lagera nyejiwa ilewa Anabero moma yuwenga nangeyu Yada isere Yebris Yanda isere omayanan Yanda isere garsisishu Yanda isere boyo mumsidai Yanda isere na jirogiye yoga yirigiye Yanda isere Yanda isere Yanda isere Yanda isere Ninyo sinigele Yanda isere Na isere sidai Yanda isere Na isere Yanda isere Midunga gosibigi Yanda isere Yanda isere Yanda isere Jijiryanga yorgi Yanda isere Naisere, naisere, adalira bagendo, naisere, 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 onabero moma yuanga mangenyu. Eiteru sokonini atua nkishu ometabaiki sokoni kitok olosho le Kenya. Ilomon le biashara, Sidai FM. Olainining'oni lai le Sidai FM enkolong' ena sidai oleng' neton akaitomonaki ilomon le biashara enkolong' ontarikini nara 7 olapa liare lai loonkalifuni are otikitam are mpotieki Julius Ololepet. Ilomon le biashara te Sidai FM. Olainining'oni lai ore tenolong' nataparana embiasharai nabo naasita biashara ya hoteli esiai ena natii ingolikinot kumok oleng' kake meyiolo irparakuo kumok tentiaraki ekiparan oshiake nkotelini kinya endaa nikipuo nkoitoi ang'. Manotore sii embiasharai nabo yioloti enaa Nyaboke naasita ninye ena siai ya hoteli piitayiolo naake yiok ingolikinot natii ena siai ya hoteli. Penny Nyaboke, mkaaji wa Narok Town na nina biashara ya hoteli karibu na G4S. Ninauza nyama, nauza samaki, nauza minji, chapati, githeri, mboga za kienyeji. Pata chakula ambayo inapikwa kwa hali ya juu, chakula ambacho ni kitamu, chakula chetu ukikula hautakosa kurudi siku ingine. Challenges ambazo niko nayo kwa hiyo hoteli, wafanyikazi unapata leo wanaenda, kwa hivyo wanatafuta mpishi. Kama kuna mtu hapo ambaye anajua kupika chapati, mandazi nini, akuje hapo karibu na nitamwajiri. Na pia challenges ambazo tumekuwa nazo ni kununua chakula bei ghali, lakini bado wateja wanataka tuwauzie kwa bei ambayo iko chini. Challenge nyingine ni wakati ambao tulikuwa na kiangazi, tulikuwa tunakosa maziwa, tunakosa maji, lakini nashukuru Mungu kwa sababu mvua imenyesha, wafugaji wetu watapata nyasi na nyasi ng'ombe zitakula zituletee maziwa. Kwa hivyo hii kazi ni kushirikiana. Kama hakuna mvua, wafugaji hawatapata nyasi na wao wataumia, na pia wafugaji ni wateja wetu. Kati ambao wa mvua kama wakati huu tunashukuru Mungu juu maji tunateka, na pia tunauza chai kwa wingi pamoja na mandazi. Pia tunashukuru sana seneta wetu kwa sababu tulikuwa na challenge sana ya vumbi, akatulechanganyika na kokoto na akatukanyangia. Sasa hakuna vumbi, customer wakiingia wanakula chakula ambacho ni kisafi. Ilomon le biashara te Sidai FM. Na inewueji alaitabaiki ilomon le biashara tenolong' mpotieki Julius Ololepet. Ngorona lomon lo sokonini tenebo biashara te Sidai FM. Nabo uni on point imiet ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM.
Yaki Yelomon Lenkiguran, to Sew Nalolonga, to Sidai FM. So it's down to business here. Sopo lengo le Sidai FM kolonge Jumatatu antarigini national abaliare lori lonkalos nere tikitamare erishata na likilomo na ipitinki guran ega jenkarna Milton ole salaoneki Perer Merik Abumayang. Wara gintrunyen ki gurane KPL na gurana ki kolong na tolosoye ni dongor moralenti metas KFC na ninchana mpanapsha na moralenti me Bandari FC ngoli na retro mosorita torgoroto Lamparaki Sport Club. Wara moralenti FC Leopards yoloti olengana inkwe na ninjoti na mpato monokuni ni ruburu de resone ngol na bote lo moralenti me Bidgo United oti erishara yeto monongwan. Wara moralenti me Kakamega Homeboys na ninjori na table era point na ratomoni union ne ruburo seni chedore seni ngol na bote alomra lenti menzo ya Sugar tator kuroto lebo hongo stadium Enkiguran Sidai FM. Wore chidi alora polo sin nilimolo monichere isulutu atereshere doko ya te historia Africa Cup of Nation olosho lesena goli dongo tengole moralenti me Misiri ngoli na rongwantiare tenkwedo yo penalty tator kuroto le Lembe Stadium. Wore ti adu penalty na ramiro olosho le Senegal Bonasaro ake wemine penalty nye wore Khalidou Koulibaly Abdou Diallo Bampa Dieng Tendebo Sadio Mane o isulunyo lo moralenti Alliance of Teranka. Wore chote intime Misri ni minie Mohamed Lashen otenebo Mohamed Abdel Monem penalty nye ni shololo moralenti me Senegal mirishi tina Kiguran. Enkiguran Sidai FM. Wore lenkolongela late twenki gurane la Liga Santander oloshele Spain na gurani tena kurasho samirenke wariye na ki guran moralenti Athletic Bilbao na ninche nampa shite dan point na ratomoni uniti alo moralenti Espanyol o derishela yetomono kuni tator kuroto Lesan Mames Baria. Enkiguran Sidai FM. Wore tololo mono ipitinki gurane la Liga Santander oloshele Spain ni nyidipi ilomo lenki guran yuwaki erishara Nasirian ega jenkarna Milton ole salaoneki ye Perer Merik Abumayang. Yaki Yelomon Lenkiguran Sew Nalolonga Sidai FM. Systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Mama, kana boy manege nengor mama. Oye, rete jimango anja oye. Ora diranga boy nengor mama. Oye, nana nongo shalgere wan oye. No no. Ngai na boma yolo. Ngai seri sidai na loru. Ngai na baga monu. Igoro ringoro ya ya loiru.
Sidai FM. Kaji Naboru, Nareno Lempoe, Temuru Mpoponyi, atii ewueji nejo Iti. Agira ainining Sidai FM, ipi nabo uni, 1.4 ewang'an ng'ejuk. Ajoki ntae pookin mainining'o Sidai FM.
ore pookin atodua le tapasali tooshoki ninye simu te 0721165253 arashu 0783828469 arashu si woshoki Alan ake tena letogom te 0722453536. Tungani rodua na tare tapasali ndare kumok oleng na Kenya malo lopeny akiyie tenakata tutumine na tare ndare na tomono obo na imina ngole na saidi enteba neera pookin orangi posto onkoriongi tapasali tentudua olani ningoni ndayiolo na olopeny amgagara doi Alan oletogom aingoru nena tare nebesho moyo gerishara kabisa eshomo yiok erishata kabisa nara yo sinkolio doti anyway will you dedicate Nime dedicate already pure dedication tiji song iko wapi ikae pure dedication purely dedicated to my bishop Paul Olesiria kabisa alright sawa wala nini ngoni like rejo yoga shekiria marido kwanzia saa 10 nteiba mpaka narishara kindokia ide wala nini ngoni like nebo kireja shekiria mari do kwanzia saa 10 mpaka narishara kindokia ide kajina no Dominic wale kipelian naji sana Felicitas na ipame amore tuneja Dominic altaje kesheita by the way na imakataa kuisha hiyo ndio tunapenda hapana imeprolong ama yede saa 9 mpaka saa hii hiyo ndio sisi tunapenda sasa wamama mwa vijana hata wamama dress your children in the morning dress them well kagira ajonchi nomono gormasa ya mu yogre na de lola ema shobongera anta degenya tapasali yakikisha gere long tiatwa nete swete school engile school niteleki all jacket eshomata ata niro wango amu ni chobangamuka sawa na socks ikue dress warmly yakikisha hiyo imefanyika ndio alright hello singolio ngwambo kusikitoi iye ashena leng olairorien nizele singa ashena leng olairorien suna atengu intengo lami aisho shole se doge se wala shalai ale aloya Dajegoni ideko shole sere togite bogyanga ase wala shalai special dedication. What I'm going to dedicate na Bishop Nesiria. Orele special dedication to my own man of God. Reverend Sam Monka. Yes. Now, what are you running? You're running Reverend Sam Monka. And those people are friends. Special dedication to him. Ashenale all I know yani super. Dajegoni gendengolani. I show let's say dogiti boyango. That's it. Galala shall I leave special dedication to Reverend Sam Monka. Yes, na Bishop Nesiria. Already naipa special dedication to Bishop Nesiria. Bishop Paul Nesiria. Alani very like bye kesho pia ni siku kaje na Dominic wale kipelian. Ngoja nikawarie sidai kaje Felix. Yes. Lilo singulo likingwigiye oraranya Reverend JM Olesena Mpichi. Yo. Bye bye. J-Star Music. Kaya, anyo nanu ya, sorala.